Depresyon. Metong man ke kami alang makipalo, enabalong Crispin, enabalong tiro. Ing kaklasing Jason malambot iya salo, enayag yung kargan, iyang malating biro. Unong balo mimong makanyan niya pala, iyang malating biro panandamana na. Bitas ang emine inatuman sana, mi panginlag ke paking pangaparsala. Utos ningogali. Malang eskwelahan ayaluban mina ingating biruana. Pablasang nungala, alang kasayahan at ala ingayling pamamanin tuna. Inyaineng Jason pekibiruan miya, ban makowing lungkot karingkeyang mata. Dapot ineng Jason mig pakamateya, emi naman palong enapuri ita. Ngeni mo sabyandang ding biru mi kanu, agpang mo kang Jason, kingkeyang amano. Ila ding mi bugang kaluparing batu, nung inyapiriya ng makonaking yato. Kami mo ngening may parsalanan alalto balamo salat ning leponan. Ngening tutunan nung tintapat sesyan ila ding miglihim kingkeyang kabilya. Ngeni miya balungeng kaklasing Jason malambat ng ating sakit king emosyon. Dapot palihim dingat yuking profesyon bane mi balita nga tinyang depresyon. O patlinihim dang eburing mabalo ing kaklasing Jason malambot iya salo. Nginimonging bienalubos ng mebugto kanitara sabiyan nung nanuing toto.